Ti Masakbayan. Ti napalabas na si Saryan ni Nancy tanarigatan nga aganak iti normal. Kapilitan mat anak yawid ni Edward DJ balay da Nancy. Tapno da mga sikaso kadakwada nga agina. Saan nga agkatunusan da Edward kanti na ni Nancy. Idi agangay kanayon ti apa da Nancy kan Edward. Iti sabali abangir agtultuloy mati panagadal da Renz, Eva kan Remy. Papagayam denggan tituloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Amom, numaminsan, adadag iti pasamak amang itundakan ka iti pagsaya atam. Sa bagay, pudno day takunam. No di nak pinapanaw ni Nana Aurora, saan kami mat ang nagkita ka ni Lolo Samuel? Ay, anya nga ta? No inak ida pasyaran. Adakan ka, no kayat mo apasyaran ti sigod anagyanam. Siguro, imbal lang dandag iti gamit ko ang nabati jay. Apay, napatag ka di dagiti bati mi jay? Dagiti gamit ko iti kusina kan ulas. Saan ko na sinubli tanakipag naedak matan ka ni Lolo Samuel. Mabalin mo matlat tama panalaan. No ada sentimental value na kan kadagi jay nga alikaman. Sana bale? Dumtang to day tangal daw. Barang sanda pa'y nga imbelang Kasano itan Renz? No agturpos tayo, agtuloy ka pa'y. Nangat nga tumati kurso nga inalam. Agradwarak mo't ngam, pre-med lang. Ituloy ko manan, tapno na anay ti kinadoktor ko. Kasta ka di? Imbagak nga rod kan kuana, nga ijay to pagtrabahwak nga ospital ti paginternan na. Tapno saan kami nga agin na dayo? Sa dino ka di nga ospital tinam na mama pagtrabahuan. Iti asidagmatlaan di ti pagadalan. Ada kabagyak amang isarak kanya. Sigod nga staff iti dayjay nga ospital. Kaadwan mat nga estudyante, kat dito idan nga agintern. Depende nga min no maminsan. No ado ti estudyante, ibaunda iti sabali nga ospital. Da kayo mati masabat ko, ma'am. Good morning. Good morning. Dandani kayon samutan agturpos iha. Wan, ma'am. Ngam ni Renz. Masapol nga ang suplilat tayo iti pagadalan. Tapno ituloy na ti kinadoktor. Bilibak mo't iti dayjay akaadalan nyo. Kasla imposible nga agbalin a doktor. Wan nga rod, ma'am. May sa akanayon da nga ibuli. Gapot ang marigrigat kan ulila. Ita, may santo a doktor. Kita man lang agpayso tigasat ti tao. Nasingpet nga min ni Renz. Wan nga rod, ma'am. May salaang ama bulbuli idi. Kan saan ama tagtagari. Ngam ita, maya tibiyag na. Ayun gayam, saan ka din anap-napan ijay ayan da Nancy? Saanin, ma'am? Makumikumak ngamin ita, taumadan ti graduation mi. Ay, sayang mo't dagijay adwa, ta saan da nagturpos. Ita, damag ko, kanayon da kanu nga agapa. Wan nga rod, ma'am. Simmang sangpot ka pa'y laeng? Awan lang nga rod ti trabaho, nabartak ka pa'y? Awan pa'y sirbim? Nagbusingar man ang Thermalite. Awan ang kay tibain, pumanaw ka laangan, makauma ka! Di pumanaw. Inton kuan. Umainak betlaeng ayaban, no at masapol mo. Awan ang timasapol ko kan ka. Panaw! Anya manunday ka? Idi bagbagaan kayo. Kunayo nga agpinpin natag kayo unay. Mami, Ayan na ngay itaday ta nga ayat. Nagbalinan agubat. Agin-ginubat kayo latan. nimat ngamin Edward. Ay, salbag day ta nga ayat-ayat. Tanagbalinan agubat kunakmanan. Lolo, mangan kayon. Tamapanak iji ospital, numalpas kayo amangan. Ay, kasla awan ganas kun amangan, apok. Kalubak pa'y nga ron dito lamisaan, Lolo. Nga masapul amangan kayo. Uray basit laeng. Tapno saan kayo nga agsakit? Ala, mapan ka ni sa ospital apagin internam. Diyak kayat timapan. No saan kayo pa'y amangan, Lolo? Nangan kakadin, apok.
Tapno sa anak amala daw iti ospital, lolo. Nanganakon itinalpasak ang nagluto. Ala, mangan kayo matan. Bantayan kayo. Alaman langan. Kasta, lolo. Tapno kanayon kayo anataraki. Ngam no saan kayo amangan, ay kat kumapsot kayo Ne, sika ka di na masabat ko, Edward. Ne, sino kayo tayo? Nagpintas ka matan? Di na ka din mabigbig? Saan nga rod? Anghel ka di, ha? Ay, oo, naikat daytan, Edward. Kumusta gayam di anak yo? Si kamot gayam, Remy. Itultulod ni Nancy J. Pagadalan. Anda ni ti daycare. Ay, nagbiitan ti panawan. Mm-mm. Daycare gaya man. Siyak, mangisurusuro akmatan. Ngam saan aditoy? Volunteer teacher pa ilang. Nagturpos ka, kas maestra? Katurturpus ko. No adan tuwayak. Mapahanak man ni Balay da Nancy? Ano na? Ingka pa siya rin di gayam mo. Kasla kanayon nga agbusingar nga armalite, tingiwat na. Nancy, apay akas dyan matan tinagbanagan ni Edward. Bartak matan. No sana makasarak iti trabaho na. Ti barkada na ti kasinarak na. Mas dahawak iti nakitak. Laklakayan matan iti itsura na. Nadulpot pa yan. Papakpakan laeng ako na ni mami. Uray ko man no asikaswan na ti anak mi. Tapno siyak ti mapan agbirok iti trabaho. Anya ngay at trabaho ti Sirikam. Uray servidora, wano sales girl. Basta adam ako na trabaho. Adamot nga min anak mo ang makasapul kan ka. Saan ka di nga itultulod ni mami mo daduma? Rumbeng ka no asyak ti mangitulod. Jakmat mapilit, tayo na ko magtrabaho. Madipay ati sungbat na. Anya ka di tisungbat na ako nam. No kano sa anak ngamin nga ampang, saan ko maakastoy tinagbanagak? Ay, nasakit la siguro tinakam na. Tanapa ay iti arapaap na para kan ka. Naggapo ka kadidita balay, basang. Wana na. Imay ko man sinarungkaran tigayim ko Kumusta ka ngay itabalasang ko? Mangisuro akmatan di tabangir a pagadalan nana. Ngam, volunteer pa ilaang Ay, imbagpaikan ka tabaistrakan. Ni Nancy, daychay, papakpakanda iti asawa na. Masurunak, kanayon da pa'y ngagapa. Ti panagayat da idi kat nagbalinen agubat. Ni nana mo't. Una yun tagubat. Kastan sa ti aggaganat kan ayat. Kurang pa itinakam da. Iso na uma da adagos iti tunggal maysa. Kablawan ka, Renz. Dandanin ti baligim. Agyaman ako unay kani Apo. Tanan anusak tinaunday apa nag-eskwela. Gapo iti anus kan gagat mo. Naan-anay ton ti kinadoktor mo. Kasladyak pa ilang mamati. Amaragpat ko daytoy akasasaad iti biyag. Imbag atada ni Lolo Samuel iti biyag mo. Pudnot ako na Eva. Napatag-unay ni Lolo Samuel kanyak. Ket awanak kumaita iti kastoy akasasaad. No saan agapo kan kuana. Si marungkar ka di dagiti anak na nga day ti sabali apagilyan. Wen, nakisauda pa'y kanyak Saan ko kanu abaybay anti amada? Ipauitan dakmat iti pang-allowance ko. Ay na, naggasat ka. Tanakatumpong ka itikas ka ni Lolo Samuel. Agtulak daman, sika, Edward. Anya ti pagtulagan ta. No ti panagkalay sa tikidawam. Saan kan nga agarapaap, tawan maaramat kunak manen. Amok nga awan kwartam. Tadi ka pa'y makagatang iti brief mo. Tagiwat mo, anda makangag. Amumot gayam tagbain. Ala, yung bagam nga ruden, no anya di ko na mapagtulagan ta.
Sikat ti agtagibalay, tas siyak ti agbirok iti trabaho. Sales girl, wenno waitress. Adakan ka dayta. Ngam no sumangpat ka. Siyak matirumwar. Tainak agpalpaliwa. Apay, rumrum warak ka di amapan agpalpaliwa, no sumangpet ka anapan nagbalog. Nuan niya, kada ka di nasara ka matrabahom? Ada tanapanak nga rod nagbirok. Siguro, sa bali ti sapsapulam, no ka agbirok iti trabaho. Taapay nga aging gaita, kat awan paylat trabahom. Anya kumangay ti sabalya sa pulak. Diyak amukan ka Barkada siguro ating kasapsapulan. Saan at trabaho? At day taa ka manin. Agbusingar man ta armalit ang iwat mon. Panawan ka man langan. Uray saan kan ngagsubsubli? Makapawan kay tiganas. Inton sumangpat ka, nabartek ka manan. Kumusta tinapanam? Ada ka di matla nasarakab at trabaho. Servidora iti karinderya, mami. Imbaglaangan ngamti awan. Ano sama? Taisubot ti kay batugam. No kuman nag-eskwela ka ako nakmanan. Ni mami mat. Dayjay lakit din ti sangkaulit na. Husto ka din. Nalpasan. Saanan ang maibabawi? Apay, kasuron mo amang ngagtimadi nga inaramid mo. Agbababawi aklang arudan. No napasaktak mantirik nayo, agkidawak iti pamakawan kada kayo, mami. Napakawan ka man, at dalata sakit amariknak iti kaunggak. Nang runa numakitkitak dagiti kaadalam, adi adal itan. Sumagmamanulaangan nga aldaw, agturpuskan. Manulaangan nga agpang, mabigbig-big kanton a doktor. Dr. Renz. Kablaawan ka. Si Kamat, nagsapa dahi ta nakablaaw, Eva. Saan pa'y anadanon ti graduation? Kat madanon to Ngam, masapula siyak ti kaunaan amang kablaaw kan ka. Naan-anay ti ragsak ko. Nupat gam tikid-kid dawagkan ka. Saan ka di nagkariak? Asong batan ka apaman nga agturpus ka? Diyak kayat amadadaal ti arapaap mo. Iso nga imbagak nga urayan ta ti graduation mo. Namnamaak nga ro dayta, Eva. Dublen to ti ragsak ko, iti daytang aldaw. Ngamne, kita ama. Amang ano, ma-heart attack ka. Ha? Nubilang man kasta, basol mo, heart attack ka. Anya? Ada basol ko? Ay, delikadong arod no kasta. Dayto iti sidaan ta ita, lolo. Liklikan tapay lang ti karne. Tapno napigsa ti tumangyo, enton aggraduara kakas doktor. Manipod saan ka na nagluto iti karne. Pimigsa manin ti tumang ko. Uray ka nga tuwan nga intablado. Kabailak nga ulian. Da kayo man ang tikadwak nga agmarcha, lolo. Isu nga ing kagumaak, anat natang tilinotok asidaan ta. Maragsakan ako na apok. Manipod adda ka akad kadwak. Sanak unay anakarik na iti iliw. Nangruna pa'y kanyak, lolo. Nagbibiyagak iti liday, idi awanak pa iti sidong yo. Ang amita, napalalo ti ragsak ko, lolo. Awan kaya mapok. Kunatay kayem ko nga staff iti ospital. Nga agtrabaho kay Jay, apaaman ang makaturpos ka. Daytat imbagada, lolo. Agabrod ka no ngamin, tidaduma do Dr. Ijay. Ay, day tama, ti pagdaksan na numaminsan. No nalaingan dagiti do doktor dito'y Pinas, pumanaw dan, tamapanda nagtrabaho ijay abroad. Kat dagiti agsursuro ti agbati. Nasakit man nga aklunan, ngam day ta tipudno.
Awan ka po. Naggraduar ka na iti kinadoktor. Ay na, agyaman ako nay lolo. Isagot ko kada kayo ti diploma. Nairuto na iti arakop mo ako. Hamangan no jak makaangas. Nairot ka din lolo. Congratulations, future Dr. Renz. Thank you, Miss Eva. Sino ka di da ito napintas sa balasa nga po? Kaadalan kan gayem ko. Ang pinarigat nak lolo. Ha? Renz? Apay pinarigat na ka ako nam. Idi pa yung agar-armak. Ngam di nakmatlasong batanan lolo. Kung naklakit dinwan niya itayen. Alan basang. Song bata mo ni Renz. Ha? Pati ni Lolo? Kaduam amang aram kanya? Song bata nak ngaminan. Taintay ije restaurant. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryetayo italawas ang napuluan. Ulila, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.